خب سوال دیگر، بابای حاجی 12 سال می شود صاحب فرزند نمی شود. با طبیب‌های تاجیکستان و روسیه مراجعت کردیم. گفتند من و شوهرم یگان عیب نداریم. از دو طرف خانواده ها بسیار فشار میارند که جدا شوید. اگر فهمید که فرزنددار نمی شوید و جدا نمی شوید نزد خدا گناهکار هستید. ما یکدیگر را بسیار دوست می داریم، جدا شدن نمی خواهیم. چیکار کنیم بابا جان؟ یگان مصلحت می دادیم. برادرای عزیز و گرامی، آیتی را که من پیشتر خواندم که الله مهربان گفت یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. خدا گفت که من قدرت دارم که مرد به ذریات گردانم یا زن هم از حمل از فرزند کردن منعش کنم. خدا گفت این قدرت من دارم. لیکن این معنی را ندارد برادران عزیز و گرامی که ما ملامت کنیم که فلانی مرد به فرزنده یا فلانی زن فرزند نیافت. اینها جای ملامت ندارد. در تفسیر میگذرد که حضرت یحیی علیه السلام فرزند نیافت. حضرت عیسی علیه السلام فرزند نیافت. حضرت ابراهیم فقط بچه داشت، دختردار نشید. حضرت لوط فقط دختر داشت، بچه نداشت. برای همین حق نداریم که ما ایراد گیریم. هر چیزی را که الله میداند ما ها نمیدانیم. این نظام دنیا را خدای مهربان چنان برقرار کرده است. چی مقدار دختر بیارد، چی قدر بچه بیارد، کدامش مقصد از زاییدن من کند. این تمام این نقشه دنیا را در دست الله های برادر عزیز. برای این یکمش که حق اینها را ملامت کردن نداریم. یا اگر بینن فرزند نمیآوند اینها را جدا کردن در لازم نیست. ولی در تفسیر دیدم حضرت ابراهیم 110 ساله بود. حضرت بیبی سارا برادرای عزیز 99 ساله بود. میگه خداوند اینها را فرزند داد. حضرت یعقوب فرزندشون داد. یعنی بسیاری از نفرهای در معرکهشون اشتراک کردم که بعد 20 سال، بعد 15 سال، 20 سال حتی در خارج کشورم مرا نفر دعوت کرده بود که بعد 17 سال فرزنددار شدگی. برای همین این کار در سراسیمه شدن در کار نیست. ولی اگر شما از یکدیگر را دوست دارین و جدا هم که نشین، این یگان گناهی نیست خواهر دادر عزیز، هیچ گناهی نیست. برای همین زندگیاتون رو ویران نکنید. سوال دیگر، بابا جان نامهای رجب علی و ابو احمد چی معنا دارند و چونین نامها گذاشتن درست است؟ مثلا مردم ما از بس که بسیار ماه رجب دوست می دارند مردم روزه می گیرند، اگر چنده یگان اصل ندارد. مردم ما رمضان دوست می دارد. بین بسیاری بچه هامون نام رمضان دارند. ما سفر داریم، ماه سفر که داریم بین از ماه سفر نام میمانند. ولی انشاءالله اینها معنای بد ندارند همش. لیکن ابو احمد این کنیت می شود. اگر بچت احمد نام نوشته باشد بعد ابو احمد یعنی پدر احمد. برای این خیر نام نمانه، بلکه شما احمد خالی مانی. یعنی هیچ وقت ابو را در پیش نمانه، این کنیت می شود. پیامبر ما ابوالقاسم می گفتن، زیرا بچهش که قاسم نام داشت ابوالقاسمش می گفتن. یعنی وقتی ابو که در پیش آمد این دلالت به پدر عرب ها
اب گفته پدر میگن. برای همین این خیلی نام نمانید. ابو احمد و ابو محمود و ابو فلانی و خیلی نیست. نامهاشون نمانیم بس. ابو را در خدامون هیچ وقت در این مردم تاجیکی ما، این در اون مردم غیر تاجیکی ما همین خیلی کنیت ها قطع میمونن، لیکن در تاجیکی ما این چیز نیست و ضرورت هم نداره. خب شوهرم به من شرط ماند که به فلان جا روی 3 طلاق میشه. من فراموش کردم، ناخواست رفتم. من 3 طلاق شدم یا نه؟ برادرای عزیز و گرامی، از همین سوال ما مانده شدیم، خسته شدیم. من حیران میشم شما چقدر جوان مردین، چی با این قدر شما ابلهین، چی با این قدر شما بی‌فراستین. یک کاری که هیچ امکان ندارد، هیچ امکان ندارد. شرط میمونه اگر خانه پدرت میره تو 3 طلاق، اگر خانه همسایه میره تو 3 طلاق، اگر پات ای خانه بیرون بمان تو 3 طلاق. شما میدونید که این طلاق به طریق شرط واقع می شود. بازیر اگر نمی خواهری ما فراموش هم که کرده باشه همین کار انجام داده است، با اینشون 3 طلاق می شود. یا زندگی حلال تازه پاکیزه را شما میگیرین حرام میکنین، آلوده میکنین. این چی بدبختیه که تمام کار شما به طلاق وابستگیه. این کارا را نکنین، برای نام طلاق نگیرین، ای نام طلاق بترسین. کاری که غضب خدا را میاره. چرا شما این قدر با غضب خدا بازی میکنین؟ برای همین خواهر عزیز، این شرط ماندگی وقتی واقع شد شما 3 طلاق میشین. این 3 طلاق ها را این مرکزهای اسلامی داریم، این مدرسه داریم. شما رفته در اونجا مراجعت کنین، خدا خواهد راه های حلش باشد اگر برای شما میفهمونن. خب بابای حاجی طفل را یعنی پسر را دستش را حلال میکنن، همین رسم از کجا برآمد و این فرض است یا نه؟ از حد زیاد به ما مهم است. پورتر فهمانید حاجی جان. مثلا یعنی ختنه سوری را میگن، بچه ها را بگیم دستاشون حلال میکنیم، میگد آیا همین مقصد، همین رسم ای کجا در ما پیدا شده است که یعنی بگیم دست بچه هامون حلال میکنیم، ختنه سوری میکنیم؟ آیا این چی رسم است؟ این رسم نیست، این از سنت های پیامبرمون است. برادرای عزیز، حدیثی متفقون علیه است و جناب امام ابو هریره روایت میکند. فرمود که ان ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال الفطرة 5 او 5 من الفطره: الختان و الاستحداد و تقلیم الاظفار و نطف الابط و قص الشارب. برادرای عزیز، 5 چیز از سنت های پیامبرمون به شمار می روند. یکم انامی ختنه سوری. انامون کودک وقتی که ما ختنه سوری میکنیم، همون پوستی را که مثال زیاتی که هست میاریم یا در طبابت خانه مقصد همون را دور میکنیم، همین سنت از سنت های پیامبرمون به شمار می رود. 1. 2. استحداد. استحدادش یعنی هو حلق الشعر الذي حول الفرج، یعنی زیر ناف تازه کردنم. دویم سنتی که در اینجا 5 سنت آمد، دویم سنتش همون زیر ناف تازه کردنه. سیوم تقلیم الاظفار، گرفتن ناخون. گرفتن ناخون روز ندارد برادر عزیز. هر زمانی که می ناخونامون دوید همون زمان مقصد، حتی سر هفته اگر ما همینا را اگر تازه کنیم، اینا را برده زیر خاک کنیم، اینم از سنت است. و نطف الابط، زیر کش، تای کش میگیم، همون پشم هایی که در زیر کش ما و شما هست،
анамунҳоро тоза карданам ё чинданам, хо мечинанд, хо метарошанд, хо гӯем ки ягон тариқи дору қатъи тоза мекунанд. инҳо ҳичи боки надорад, ҳамаш дурусте. инам аз суннати пайғамбармон. панҷум, қассу шориб, яъне қассура ба маънои ҳалқам омадааст, яъне тарошидани мӯи лаб ё қайчи қади он қадар паст мегирем ки хеле ки аз пайғамбармон сафеди ҳамун лабуш метофт, ана ҳамира ҳам аз суннатҳои пайғамбармон ба шумор меравад. барои ҳамин ира мо расм намегем, ира ягон одат намегем, балки аз суннатҳои пайғамбармон ба шумор меравад ки 5 суннатера ки имом бухорӣ ва имом муслим аз номи ҳазрати имом абу ҳурайра овардан, ман барои шумо хонда додам. хоб саволи дигар. ман як зани 55 сола аз шаҳри кӯлоҳ. шавҳарам доимо арақ менӯшад, лату кӯба мекунад, доимо тӯҳмата мекунад, ту зино мекунӣ. вале худо шоҳид аст ки ман ин корро намекунам. маро бо қуръон қасам дод, қасам хӯрдам, дар ин ҷо ман гунаҳгор шудам ё на? ва хоҳишмандам сухане гӯед то ба шавҳарам таъсир кунад. хоҳари азиз, яъне шумо модоме ки аз ин кор холӣ бошин, ин агар дар ҳаққи шумо тӯҳмат бошад, шумо ба қуръонам ки қасам хӯрда бошин, ба шумо ягон зиёне надорад, ягон зараре надорад. ба номи аллоҳ ҳам қасам хӯред, ба қуръонам қасам хӯред, то ҳамун мардак мақсад ҳамун шубҳае ки дорад, ё ҳамун шакке ки дорад, ё ҳамун дилш дур рафтааст, ё ягон нафаре мақсад барои ӯ расондааст ки мумкин зани ту ҳамин хел аст. вақте ту қасам хӯрдӣ, агар вай ба ҳамин қуръон имон дошта бошад, ё ба номи аллоҳ вақте қасам мехӯрӣ, ҳамун одам агар аз худо метарсидагӣ бошад, бояд дигар ором шавад, бояд дигар дар рости ту гумони бад накунад. зеро ба қуръон қасам хӯрдану бо аллоҳ қасам хӯрдан, хоҳар ё бародарои азиз, ин кори ҳазлу шӯхӣ нест. аз ин лиҳоз шумо бо ин қасами хӯрдагитон яъне гунаҳгор нестин, хоҳари азиз, иншоаллоҳ. саволи дигар. зану шавҳаре ки 3 талоқ шуданд, боз беҳалола кардан, никоҳ карданду зиндагӣ мекунанд, ин чӣ ҳукм дорад? хоҳарои азиз ва бародарои хеле меҳрубон, дар масъалаи ҳалола саросима нашед. бисёри бародаро манда занг мезананд, ман бисёр нороҳат мешам вақте мегӯянд ки ана ман розиам ки занам ҳалола кунаву баъд ман вая гирам. лекин бисёре аз бародарое ки ҳамин кора карданд, зиндагиҳошон баъди ҳамун ҳалолаи гуфтагишон бисёр талх шидагиа, бисёр нофаҳмиҳои зиёд шидагиа. барои ҳамин ин масъаларо вақте ки 3 талоқ мешин, дарав даст ба ин ҳалолаву даст ба дигар ин корҳову ин гапҳода назанед. равен ҳамун маркази исломӣ, мадраса бирен, шояд ки ягон роҳе дошта бошад, шояд ягон роҳе биёбанд. ҳаст талоқҳое ки пештар аз ӯ ягон суханҳову ягон калимаҳоеро гуфтем ки мумкин ки ҳамун 3 талоқаро айбайн бурдагӣ бошад. барои ҳамин дарав дар ин ҳалолаву инҳода саросима нашед. равен мисол шумо, зеро ки ҳалолакунандаро пайғамбари худо лаънат гуфтагӣ аст. эҳтиёт кунед дар ин масъала. шумо рафта муроҷиат кунед, агар ягон роҳи дигараш бошад, ин беҳтар ин аст. ин бисёр кори зиште ки мебарӣ да як мардак никоҳ мекунӣ, метиҳу пагадаву бо талоқш мекунаву бо ту ида мебиниву бо ту мегириш. ин бародари азиз ва гиромӣ таъсири бисёр манфӣ дорад ки ман дар таҷриба не, мо дар ҳамин мардум дидем ки бисёрш ки ҳамин кора кардан, зиндагиҳошон як ҳафта, як моҳи дигар ҳафта ба ҳамин дигар
дилхунук шидан, нороҳат шидан, ҳамун ё нанг шай, номус шай, дигар бардошт накарду, дигар мақсад ҷавоб дод рафт. барои ҳамин пеш аз ин корора кардан бирен маслиҳати ҳамин нафарҳоеро бигирем ки вақте сеталоқа шидем. хуб бобои ҳоҷӣ, илми динӣ гирем беҳтар аст ё илми дунявӣ? як маслиҳат медоде. бародарои азиз ва гиромӣ, илми динию илми дунявӣ ҳамаш илми худо ҳаст. аз ман агар шумо пурсен, додарои азиз, маслиҳати ман бар ҳамаи шумо ҳамин аст. шумо илми дунявиро ҳам бигиред. илми дунявӣ ҳам бениҳоят нақши муҳим дорад. агарчанде ки илми динӣ ҳам бигиред. аз ҳар ду илм бархурдор бошед. мегӯянд ки барои як мард 40 ҳунар камай. барои ҳамин ҳозир дар замонҳои мо ба номи дин, ба номи ислом бисёри фарзандои моро гумроҳ кардаву бисёр фарзандои моро фиреб медиҳанд. вақте илми динӣ бигирӣ, ту аз макри ин нафарҳое ки шуморо фиреб медиҳанд, шумо ай макри онҳо халос мешед. ва илми дунявиро агар бигирӣ, имрӯз тоҷикистони мо, ватани мо ниёзи ба шумо дорад. бо илми имрӯза, илми замона қатӣ, имрӯз мо пешрафт мекунем. ин ҳамин наворҳое ки мешавад, бубинед, ҳамин наворҳо ҳамаш аз баракати илми ҳамин дунявӣ аст. ки боз мегӯм барои шумо ки худои меҳрубон шариат ҳеҷ вақт пайравоша ман накарда ки шумо илми дунявӣ нагиред. баръакс тамоми бузургои моро бинед. оли ман як барномада гуфтам ки асосгузори ҳамун ҷадвали Менделеев ё таблицаи Менделеев бигем ки ба Менделеев мақсад нисбатш додан, асосгузорш Умари Хайём аст. ё ҷаноби Абу Райҳони Беруниро бин, ҷаноби Ибни Синоро бубин, ҷаноби Абубакри Розиро бубин ки Разес гуфта дар тамоми олами Европа аз далолатҳои тиббии одам истифода мебаранд ки ҳама ино моли моҳан. охи барои ҳамин шумо додарои азиз, ҷавонои хеле хеле гиромӣ, шумо илми имрӯзаро бениҳоят дар дунболаш бошед, аз ақибаш бошед, дар баробараш Қуръонам ёд бигиред, илми дунявӣ, илми исломиро ҳам ёд бигиред. забон омӯзед, забонҳоро чанд забон бидонед. дар баробари ин бародарои азиз, додарои азиз, имрӯз дар интернетҳо бубинед хавфу хатарам бисёр шида. ҳар кас худша хайрхоҳ мегираву ҳар кас худша мубориз мегираву аз макри онҳо, аз фитнаҳои онҳо. дар баробари ин маслиҳати додагӣ ман бисёр бо эҳтиёт бошед. ҳаракат кунед додарои азиз, илма бигирену ба илмтон барои ҳамин мардуми худмон, барои ҳамин миллати худмон, барои пешрафти ҳамин диёри худмон хизмат кунед. ин аст маслиҳати ман бародарои азиз барои ҳар кадоми шумо. хуб як саволи дигар мехонем иншоаллоҳ, баъдан худо хоҳад буд танаффус мекунем. хуб бобоҷон гуфтааст, аксарияти хонаҳоро мебинам ки зану шавҳарҳо ҷангу ҷанҷол доранд. аз ҳамин сабаб намехоҳам ки зан гирам. оё дар ислом ин гуноҳ аст? ин савола ҳар касе гӯш мекунад, бинед,
از حساب همین خانه ویرانی ها، از حساب این همین نافهمی های در زندگی ها، از حساب جنجال ها، از حساب قهر کردن و جواب دادن، امروز این دادن ما به خلاصه آمده است که من زن نمیگیرم. مقصد نمیخواهم که زن بگیرم، من هم در همین گرداب افتم. لیکن دادر عزیز، پیامبر نازنین میگه شرارکم عذابکم، بدترین امت من مردی هست که زن نمیگیره یا زنی هست که شوهر نمیگیره. خود از بدترین ها در گروه بدترین ها داخل نکن. زن بگیر، انشاءالله نگاه که پیش از زن گرفتن کی را میگیری؟ خدا خواهد خواهرای خوب هستند، دخترای خوب هستند، شما بگیرین. انا این یک باز ضرر دیگه، یک زیان دیگه است که باز همین آنه که مردهای ما امروز در عدد از زنها ما با کمترند. اگر با شما اگر دست از زنگیری بکشین، بعد این خواهرای ما و دخترای ما حالشون چی می شود؟ برای همین زن بگیرین دادر عزیز. میگه ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادب. هرچی او بد کرد در نظرم بد آمد، ما او را ترک کردم. یعنی تو دیدی که اونها جنجال دارن، اونها زندگی های بسیار نادرست دارن، تو رنگ اونها زندگی نکن. من برای زندگی ها تونم هم سخنهای امام احمد حنبل 10 تا نصیحتی که بچه کرده است، یا مادری که 10 نصیحت دخترش کرده است، شما با یکدیگر گوش کنین و همون دستور عمل حیاتی تونه از سخن همینها آغاز کنین. خدا خواهد زندگیاتون نیک می شود. الهی مهربان باز هم عمراتون دراز کنه، ایماناتون کامل کنه و الله از جمیع آفت و بلاها نگهبانتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به خانه فالبین ها می رفته است. باز یک خاله اش فالبین بوده است. خانواده ها از همین قرآن های تاجیکی برخوردارند و امروز در گویم استفاده بردن درست است. 3. آیا حیوان را اختر؟ فکر منم همینه که برای پیشگیری خودکشی ما حق نداریم که رفتن نفری که سبب این حادثه شده است فقط وی ملامت کنیم که تو سبب خودکشی این دختر شدی، یا بچه را مثال یا دختری را ملامت کنیم که تو سبب خودکشی این جوان شدی. من چیزی خود مگویم، پیغمبر خدا را گفتن، گفت 7 طایفه در زیر این سایه است. یک تایو کی است؟ رسول اکرم حدیث صحیحش است، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه. ما بیان هم کردم که جوانی بود که قبرها را می شکافت، می کافت.